Aupra. So, kadang kesim keberengkong ngandon haga meeting kawapen kemen kemen sim juga. Nari babik syai'nga ngandong bangasngau sarong bangandon na. Balai sngau sarong kadau golong ba layo snow ya kita kisok parasai. Kapsan snem kita kijerwat kijerwet kibana ya dadi kawai ki isi hadir kawai part kadalai. Dari musim yu iya kejing syai jom kesni. Haga jalan jom ka isi beratau daga Voice of the People Party. Ringkat Honorable MDC jogi lalaman pendet ya kata kekam. Kamu long gaji gerku ya kesenong katau. Sobha ay kejing kapti ke bajam. Ngigwa pa kung kini kijay result kinyay don ha kisenong kitau jogi lengba gajing don jom. The Voice of the People Party, the Council, but Hajiway Pak Kebenda. The Kulai Sibun, Ipi MDC Bidon Brom, Iba Leshitong, Rengkalan Makasong, Rengkalan Berkehiba, hanya pendap yang kena kekam, kumbalang bersengau, kairang Basnong Mantan. Kasim kena kalat, manai Kulai, ya irang Basnong, Iba yang kena ketinggalan, Iba apa yang kesimbun kam jogi, ilahnya baik kenang, Marwan kena kepor ke pemerintah. Aku play kiwe-kiwe kita langsung kita don rekat bagi kita kepor nangta kita ngelan job party nado i ba penskam simle tolong ko chairman jom kita ad hoc committee nangta idon ni Abdul Purba idon ni Pamang nangta idon ni Tai Sebli padu bagi kon ki dei idon kita gargal kilom ni kita dei kita hot jom ad hoc committee kita be bagi negoi kepor supaya pat ban ai jin kesan ni kapati kumjo orang ai kulai ba di besar kumjo beri samla ba penyes no kan kapati bodan ke jing smokian tak ribu ke jai beriu kita rekan dan bagi negeri kepor tak kapakongsan kalau na ai kulai ye inong song ki badon hakan e ka snow dai mosiam ka pe ke jongi kama hai pori balakot mania penbaik ke gede jingelang pidala panwan kanne bona prem jopi pidai gilong kume la eno ye ke ying seja jopi la eno ye kyu jao kyu junta jopi sipor besi pila eno ye ki kon ki jopi sipor panwan se gede jingelang kejingon jopi se gede jingelang kapeli bapi ke kia pikit kre namarba pi pindai tak ginom kabut pi dei ki benta ki bakrao ka sanchar ka kana pimlay dan ginom kabut pi dei stakeholders namar rama pi phone sakman rama pi bimya sim bentalan ka sanchar ka kana kalong hasnong la kalong gino ki benta ginema anyo ya ka jinjok dan ya ka jing ango rizong ki kublay sibone na ka benta jompi ki longkume ki longpa ki phone sama ki brewan rengkat bangi hakane ka jange ka pemanta te tu bre yo ban turku yubi bar unang yo ban ai pi kemet ko ko ki bukhia unang yo ban pendam perbiangi ki jinggon kam ki jongpi bar kham tam ya ka ba pedang la ban ai ki jing sekri la kalong ha ka snong ha thao ba ai ki we ba ki benda dengan bakaran sibun ki ai ki batmai te min sia ban ban biang ki ai ka ba i Honorable MDC jongi keran mentang MDC jongi yong ba ka isi jong ka Voice of the People Party kala dek panwanra ya ka we ka ai ba kata kalong ban pendu no ya ka pension jong ki MDC tentan kemudian begitu ki MDC baru ki balai som thak ki baju yo pension nanta ki mi yo su kamu bau balan dulu saya som thak ki yo pension su Kiwai kia kau bani o jing mentoi ladi, kijong balan de kita ban pendu jing mentoi. Ban pendu jing mentoi ki MDC ban penio jing mentoi upai ba kata kali katong. Nomor boleh berinya perut pisah kai na ka benta jong boleh la perpu ye ki kene ka pisah ka benda kinde ka sa ka council la ka dong de jing sim rai ka barit di henrei ka implication jong ka jingmut jong ka kalong ka maya. Ba ya ki MDC ya ki nong net khmat ban im jinjar kamele ba umang ha pa kata ka de jing mut ki ran dan joki kata ka de ka bakilale
MDC Badan Gurung ngimkwa AP ba penduk no tangnya ka pension. Dan saat telikisyon ki badan kampai punya penduk. At telikisyon ki ba ka BPP ka kwa penduk. Sa ka way ka syon ka ba ka BPP ka kwa penduk. Kadai ka extension. Namar benta kadai ka sarkar na i ka extension di kini gibri ba songthai. Gibri ki bala songthai amno ki bala lek asaru. Dan ya ai ki ka kam ka jam dan ya ai ka spa ka po. Ai ki kan jam. Kat pagi ni kena asam lamp ni kepada ki lempat maram. Mundan eru eh. Tinggi dengan BPP lebih boleh mengai itu kisi pau tali ki mati dawa jungi ka sarkar ka wei ni ki dawa jungi kalong ban penduk no ya ka extension. Namar kani ka tak ki pokro. Namar kini ki IAS, kini ki MCS, kini ki officer sarkar, ki engineer berkiwai-kiwai. Anda hamba kila kot nak kam anda kila somthan lapun krek lepai ki ka kamera. Lapun lepai ki kali lapun lepai ki kalak nak benda bukit tray kata kakam haka kerteng jong ka extension. Tikani ka kata ya ka project jumi ka kata haka jaka bagin pentray kam ya ka tu nak benda ban develop ya ka nuno ka jaka ban yarap di kon sama ka jumi ya ai pembani kini gibreo ki bala ada tray ka service live host nam nalor kata bila ada yori ka pension ka bahe labian ka dong sanong dan kuat ban bam saya kini ka ba ngi ni beni yo ngi percaya kini tinggi lah ai ka petition sa sarkar bagan penduk no yang kini ka extension nomor 4 lagi 4 crore kepisah lagi 4 crore kali kaya ni tinggi orang yang ke sarkar bukan pisang ni no dan dai tang bagi ka appeal ke sarkar ha kini ke jambi ngin appeal ru yang itu ki he sarkar jongi ko ki he sarkar jongi smobha naisim ya kini ka extension nomor unong ai ru wei unong sim ru wei piang mon nong ai nong sim ru ka nong sim. Kena mga tadang ikapan, yapi na marpi baga jala juni kalong kapatar kong bisa kabajenjar kanne ki kon sama juni kanne ki beduk ki bajenjar gidon desnohan na yatare kato ka extension namar baga kata yang ngeri gajan pare juni dalam fisgo kwa ban ai kata gajing sekri to ai tenre ai voluntary ki kata snem pilayo jengkar ku na gajala suwa ba pilek no na kanne ka perthai smohan ai ban gajing sekri ngeri gajan pare kata kadai ka bangi api jadi iya sarkar sama. Desa kami ka shorting ka bangi ni aku akan penduk na ka BPP kalau maging penduk no iya ka tension. Nanti ka pakta ingi ki kon samla ka pakta ingi ki baron na ka negeri ka jahri mo sungi. Kiwai ki enjoy iya ka extension. Ngi ki bukun ba ki beduk ki bajenjar. Ngima iya ka tension, ngima iya ka frustration. Ngima iya ka hypertension. Kani gede ki bangi iya keduk nomor ba kayo kahat jungi kahyar palat, kayo kakot jungi kahyar palat, kapuli putih jungi ba unang ya kertat hamadan kijon ki kattu ka depan kibeya bahe kiya sahu. Te kata kanang ketak suwe ki. Pet pa gini kisni ki pamenta kajing nyabriu ka negeri jungi kadang bur kita. Kawai ni kita ki bangan na yu i ka ba ketak mana i gini kisni ki pamenta kadi kijingyak pindit jungi briu. Kijingyak pindit jungi briu kabagi om kawan kata kahat atak kawan ka stroke nanganday doktor bagan partai staff kuno gini gijing pangkiwan ng tip handray maru mga kumuri pa iba nasusmutu ay pangani gijing pang kani ka bakta ay kajabin kani ka bakta ay karukong perhan jogi kino kibriyo kibaya kanto ikijing jenjar lalakim nang mansumar lalay saya kamam saya kadi balara bandale segiti kusla iki balai pujan kani ke pipi ke kiu roy dendai ke kiu roy ke pipi banda kiu ke pipi kani athu pipi lalang nang yang sumar kamurkan warra ka hat atak kan warra ka stroke kan warra ki babon ba ki hukum kini ki jahan re ki jongi kita pun ba ki daw balai ba ka warra kani ka BP ka warra kani ka stroke ka re ka jongi hande ka wai ni ki daw ka pangakwa pa ni thu pipi ka ro kadai ka jingle jongga sorka kayak gitu karena kalau bagi negi jing ki bagi kentu makasih ki bah hak cicisa ngide ban yo ya ka jingarap ka sorka hak lenti ke rukom ka badai
kata tak sumpoi saya. Berkata beri na iyeng nya kakali tak kerki. Mas sumpoi hasurok blok kakali. Kato kejeng blok kali ru ke traffic jam bagi om. Kato ru kawan rai ka frustration ni beri banyak kali. Don way pastor ru nga daytang dah banyak kali nga sutu bangan koi do joko. Banyak kali ko masuk koi sutu jok. Namaran akum nombrio. Kum bitar. Namar balai blok perakan ke surok lah. Mi ekor ko biang ke pamula poi ekor ko biang. Kata kedai kabangi kendur mangkasmi. Nang ta ka bedai bat kini ki kam ki jam ki bedai bat sarkar. Ki bedai bat ka puli ke putih. Kini ki bangkhia ke jinjungi ki pai ba. Kane kana kita ya karo kom jinjungi karo kom perhat jungi. Ka misgovernance ka corruption of isi kentin. Ka action ni ka tension kabangi ku ki pai ba. Tidak nak kata nak kalian jungi kum ke BPP di gula reti kita pak benai ya kata kajing sensa kau kut kau suba kau baik kan macam yang nong kita ya baik kita di kenang ba kan penduna yang gini gini kita ngi ya kelu mana kesini tingta ini kita nak kau akan berkemah bi kini kapor te mana step ngalih kam sehing jom ui perlok juga usaha sikwe ni kita posor silo dengan yang lima kau gedong posor silo, sementara di kepulauan kau. Dengan ayat lima kata kau gedong, kecil kesan ngayu iha kau gayeng, ngayu iha kau gayeng, tenung gayeng, kiwa pun dari gini kelama awal kau. Kalama Argentina lo gadon, kalama Germany lo gadon, kalama Portugal lo gadon, kalama lo Spain lo gadon nak kata gayeng. Dengan nanti tu unit tu Kristianen. Amar punya pun teli gelama. Mansuban ni kejengkeran di badu mana. Bau ni ukuriu punya pun teli gelama pimpai nama pimpin lo persya. Tinggal sumudur. Imar bahang tu kayen imar uai pun persya Argentina. Imar pa persya Portugal. Imar kami ke persya ke Spain. Dari pun tak. Kelantan lagi jom bijik kerjaan itu kayen tak ada orang lagi jom terlama. Teka ke pengakmawan penbawang ni kalong kani. Ngide bangyo ajeng hikay nang ni. Babaro si kata mangiru haka partai politik. Ngiya si rama putri yang iya kisah cumi. Lama UDP rudan, lama sing rudan, lama keti rudan, lama kejap rudan. Kat kabadan mesti rudan hiu cumi. Hadu pengiasa mikibun kijungi. Dayhanta kapai kasariang kabudi. Ukpa sa kaway ka parti, kakami sa kaway ka parti, kakhun he sa kaway ka parti, kakhun rin sa kaway ka parti, tegawan ka fracture mandi. Tingihikay bigi pa iba ba, hagani ka kanti ka babanta, kalasangwan gani ka sikatali, ngayon pentalitan ha kaway ka lama. Ngin ay ka sikasana niya kaway ka lama, bagata ka lang ka lama sa kaboy sa taripur parti. Banabang akaran ni kani ka lama, ngamkaran tanya ka lama sa upra. Kalama jung upra kemudian kalama jung kajing sosial kebebek kebekut kebesuba kebemisalnya apa ngira ikan kalama ngira ya kata kali kesembol jung upra mana iya ngira kata kena mulai menjungi desubha ya kersian ya kena parti ya peteng banra ikan kalama banra ya kena kubur apa yang kiparan song senong kecopi kenang bangin lapan peteli kebur kejongi kenang bangin lapan penyo ya ka sorkar ka paklain ba apa paklain kajing sensar kamun kari ka jungiru kanong ka paklain kata dali ka ba ngingi ya ka pa na kalian ka jungi ka ni kapor berkakwa iti ba kung kinong persan ka parti papinsya ya ka ni kaway haga ni ka ba eleksyon menta tutip ya ka ni kaway ngig ka parti pra ngim compete bando dan ka ba ang bangi ya compete ka NPP kamre dan ka ba ang bangi ya compete ka UDP kamre dan kita orang ia compete bagi BJP kamre kinong bersama dengan parti praksi dengan saya bangingin compete ngim yako ano kajing yako kabakhautang maka partai kadai kajing yako dala di presya yari kata kadai ke self competition dan we kena school basta pa bali school kini kena te kimya sta te uno kena wanen kompet man kapor te namar mo ati kena ke wanen kom te wangan krekot jule iu nada nai krekot wanen kompet te
Kini kena kini kerkot san kenta na hapus niyo omanan bro. Lati kenal bukan nang ngomong mengajar bangsa. Unoi kai uang menyenujur berkini. Menyenujur berkini kena jabatan kepasmar usitong hai. Mari ben compete ya ka potensial jombe. Mari banyakun dari kado mela orang mention spend karena hakahaf yari mayo prabau hakane ka next mari benyo ka final mari benyo kanai bau. Wong kata in me ka self competition. Mangi hanga parti pra ni compete bano di compete dari yari. Ada Dr. Ricky yo samlak ni uwe ya tang hakane ka kenti menta gede pentangnya kata. Dede kata. Kata ni ke timur ke jumi. Biasa kata ni kumpi kata kano. Larang haka lasan di election niyo sanlang niyo kuya jar. Haka ni ke kenti menta kumbai omi baru menta gede ban tam ya kata larang ngim tam ya kata. Jelas aren. Jelas fil. Jangan dai. Nama kata dawa kumpi bano kamu self competition gede ka bakal utama partai. Karena di compete tadi di warna ya kata ka best potential na po jumi. Tingin yung yung so pumane. Talang yung kompit dikiway dikiway kina song tanya song no. Apa kiway kimari isu deh. Kamlong buta ngini sa perang ngini sa mangke. Ta kada udon gibri giborong uneu parti pra ulayah le politics. Habatan ni ke election bak memara ulayah yang apa election. Kalau ni ke election dari gawai ka preparation dari sekolah. Ke election kali gawai Handai ka preparation ka jingpen kre kalau kebetulan kau. Namar ngi dengan pengkre, namar ngi ngimdei tang masuyan election. Nilaong baka parti pra ni kamdei tang masuyan election. Peta ka rule ka parti pra. Job neren election niya kay seprang. Suwa election niya kay seprang, haga election niya kay seprang, hadin election niya kay seprang. Bat mangi ka parti pra isim be giman ki jurang. Man kas ni isim ngala dia ngada spokesperson ka parti. Man kas ni pulong tengah